Lotshani ke ngiyanamukela ehlelweni okhuluma ngokuvusitanasi sikhosana sikamusi musi kamhlanga ikuza kokwazana inkomo nasi yagwaza yazi ngeke wangayithapha idaka lithapha amathumba endoda msana sikotshele wangela inkosi ingakavunuli bamgijimisa abantu bamba mazake bambambe uzingwe ziyamfuna ziyamlalamela simthole simbona ngemkhala ukuthi udlule la bakwethu ngiyanamukela namhlanje isihloko sami sanamhlanje sidisi abantu bayaxhaka ngithe kuhle ke ngiveze ngikhulume ngendaba yekhetho omkhulu abantu bayaxhaka abantu abakhanyelwa kuhle ngoba indaba yekhetho omkhulu yabahlangahlanga sikhe ngichaze la nangabe umntwana ubelethwa ekhetho omkhulu ubabakho zange athathe umamakho wena konke okwenzako ukwenza ngaphasi kwegama lekhetho omkhulu abantu kaningi abantwana uthola umntwana ubabakhe akamazi khange amkhulise wabanekela unina bese umntwana akakhula ngathi ngifuna ubaba akhamba ufuna ubaba mthole kuhle lokho ukuthi umntwana amazi babakhe ayazi imvelaphi yakhe azi imrabhu yakhe kodwa lakhe emkhulu so emadlozini namkhane bezimini umntwana nangabe ababelethi bakhe abakatshati umntwana ngiwekhaya omkhulu kade bekuthiwa umntwana umasala ekhaya ngoba usala ekhaya ekhetho omkhulu ngoba uma ngakhona sele enza athathwa ngomunye ubaba akubi babakho kwaba loyo wena umntwana wekhetho omkhulu isibongo sisebenzisako esekhetho omkhulu angazi ukuthi yazwakala na abantu bazifuna imbongo umuntu asebenzisa isibongo sakhe sikayise kulungile lokho mana kodwana ngesinebele ngesikhethu esingelele kwesinzileko umntwana ongumasala ekhaya usebenzisa isibongo sikhalo omkhulu umntwana ongumasala ekhaya akathonjiswa namkhana wiselwe ngubaba othethe uma ngokomthetho kumele athombele ikhetho omkhulu wakhe ekhaya omkhulu namkhana noma angathombela kwamalume akhe kulungile kodwa ngizama ukuveza ukuthi ebezimini into yekhenu nangaba ungathathwa bayazi bazi indaba zekhetho omkhulu abamagama nangabe ubabakho zangathatha umamakho wena uba ngewekhetho omkhulu nangabe ke bekhenu bayakufuna banelungelo ukuba kulobole umntwana uyalotsholwa ngithulini ungamloboli umntwana bakude umlobola umphethele umntwana abe kuthiwa nangomntwana kwakasoba kwabantu kwakasigasabo umntwana owavela emzini othize sengwala ekhaya umntwana sekanelungelo lokuthi nakaphahlako aphahle izimbi ekhabo aphahle bezimbi ekhabo omkhulu akwazi nokusebenzisa isibongo umuntu uyasifuna isibongo sakhe isibongo asimane sithathe usimbathe nje isibongo siyaphahlelwa siyaphethelwa ngamagama abantu bekhabo babakho kumele wenze ukuthi mhlambe bayakulobola ngesikhethu umuntu uyalotshola umntwana uyalotshola ngamarunini ungamthandi umntwana wakho uyamlobola ukhulumisana nabantu bekhabo omkhulu ukuthi umntwana ngiba ukumlobola ngimphethele ukuze asebenzise isibongo sakhe sokubelethwa ngisho umntwana isibongo esinamandla esekhaya omkhulu ngikho izigama khetho omkhulu ikhethu elikhulu ngamagama noma kungenzekani embi ngawe ekhetho omkhulu bahlale bakhona okhunye kuvelako ukuthi umntwana kamana kungenzeka angasazi isibongo sakhe kodwa nakaphetha ngesibongo sekhaya omkhulu into zakhe ziyakhanya into zakhe zikhamba kuhle nomsamo wakhe ukhamba kuhle ngoba umntwana ngesizulu bathi mlanjwana ya ngesikhethu umasala ekhaya amasiko akafani bakwethu ngesipedi bathi rihapa linamane amagama abalaka nekonyana ubaba othatha umamakho ongabelethi ubaba uyakwazi ukuthi akulobole naye la ukhamba nono nakathatha umamakho bese akhambe nawe naye nakalobola umamakho uyayifaka inkomo yokulobola wena ubiwe kuthiwe uyathathwa uyongena esibongweni esithize ngoba unyoko wende esibongweni leso kuqakathekile ukuthi sazi sikhula sibabantu abatsha ukuthi siphila njani ngesikhaya kana musi nasikhulako sinama freedom abantu baphila impilo bayifuna kodwa kunempilo yesikhethu ekumele siyazi ngoba nasele izinto zizimbi kuhlangahlangene abantu bayabuza ukuthi
uzibiza ngesibongo sonje okwabakho kwamthatha umama khona bese uthi awa bathi mana musi uwekhena omkhulu kuba yini usebenzisa isibongo esithize bese uyahlangana. Esiqephini esilandelayo namkhana isikhathi sabo sizakwenza isihloko esikhulume ngendaba yokuthatha ukuthi sithini isikhetho ukuthatha. Umuntu uyakhona ukuthi ube nomntwana bese uyamlisa ngesikhetho. Umuntu uyakhona ukuhlukana naye. Amalanga nabantu bathanda nangenza imali. Isindebele sithi nangendlala yabelethwa. Malanga nana unganamali abakufuna bentazana. Bafuna abantu abanemali. Abanye abentazana bakhetha ngemhlobo. Umuntu athi mina ngifuna indebele zongibhathise ngubo. Ukhamba kwesikhathi azithola nganamuntu abuye afuna amandebela. Bese amandebela ngasamfundo sithola ukuthi amandebela nehlile ezimbi abafuna ukuthatha kwacha kwacima kwenzani. Bawethu asibambela asigudisela asihlangane esiqephini esilandela ungakhohlwa nguvusana sikhosana umusi kamhlanga kuza kwakwazana komongana nasi eyagwaza yazinikinya ngaphambi bona ukhambe kuba ukuthi ugalele kunombe usubscribe izokwazi ukuthi ngikulethele ilwazi lesikhethu. Sazokhuluma ngelimo, sikhuluma ngemhlolo, sikhulume ngamadrama, sikhulume ngamanoveli, sikhulume ngemorphology, ngesemantics, ziningi nawo lexicography. Maningi amahlelo asezako. Ngiba uthi usubscribe ubize nabanye basubscribe ukuze sikhule bakwethu njengesitshaba samaNdebele. Kumnandi ukuthi nawunarekile kunomraro ungene ku-YouTube usearch bese uyayithola i-topic ekhuluma ngento efunako bese uyatsho. Ngiba ukuthi la kuma-comment ni-comment nitsho ukuthi mhlawumbe nifuna ngikhulume ngani ngikwazi ukuthi nginenzele ama-video akhuluma ngezinto ezifunako. Na ufuna kungatsho ukuthi mina ngwakaMahlangu uMgwezana ngiba ukuthi kukhulume ngoMgwezana. Ubani uMgwezana? Ubelethwa ngubani? Umbuzo omkhulu la uMgwezana. uMgwezana mntazana. Kaningi abantu asibongelelako akaningi abentazana baveli khulu balo uMgwezana uyavela. Yabona ukuthi njani noma hoja mntazana uGaluganu yamazi yena naye mntazana webukhosini. Ziningi izinto kumele uzifunde kuleli hlelo. Siyathokoza indlebe yakho, sithokoza amehlo akho ukuthi ubukele bawuthubize nabanye izonzo kubela kuphi ngiyathokoza. Asihlangene esiqephini esilandelayo nguvusana nasi.